Mutheru Mutheru Gukenie mothamaki wa thamaki Gutie dorere menyore Ngai. Muthikiriria wakwa ona we mwiroreri witu. Njitagwo Alice na ningenete muno ni undu wanyu na ni gukorwo mugitwarana hamwe na ithui. Muthenya wa umuthi ndacoka haha ngimurehera rugano rwa mwana munini muno ugwitwo Ian. Ian ekirathi kia 7 na Ian ndari na aciari yake. Baba ona mamu wao ni mahurukitio ni Ngai. Rugano rwa Ian ni rutuhutitie ni tondu mwana uyu ena thina wa mwiri. Ni arabatara guthie cukuru ona riria mucii Ian ni akoragwo akihuthira briefs. Ningumuthaitha muno inywe mwendete Ngai na inywe mutungataga Ngai. Angikorwo wina undu ungiteithia Ian umuhe briefs ona wi guku bururi uyu ni tukugoca Ngai. No utukinyire na ni tukwira uria gutuma briefs ciaku na niguo ikinyire Ian. Ngai wa murathime na mwike wega mugitwarana hamwe na ithui. Riu ningi nigucokia ngatho ni andu ari othe murutite ni undu wa Ian. Ndingihota kugweta maritwa manyu ni tondu muri aingi. No Ngai wa muoyo uria wonaga thiri-ini angitura amuririkanaga ona mwikaga wega. Gitwaranai hamwe na ithui na ni mukurathimwo ni Ngai. Amen. Ithui twita Eagles Eye View Show nitucerete itura-ini ria Githurai county-ini ya Kiambu na haha niho tucereire Ian Care uria ukoretwo na condition njuru ya mwiri. Ni akoretwo akihuthira diapers na ndahotaga guthie wega ni tondu nginya ni ari irima thi ikinya ria kuguru-ini gwake na mwanake uyu akoretwo in and out of hospital na nikio ithui twita Eagles Eye View Show nitucokete o ringi kumurehera uteithio. Mutheru Gukenie mothamaki wa thamaki Gutie dorere menyore. I'm Ian Care. I'm 19 years old. I was born with spina bifida na hydrocephalus. Nimekuwa nikikaa Karibangi side za Korokocho, but for now nilipata place Githurai. Me ni orphan. I watched my dad passed 2018. My mama passed 2004. Yeah. When I was with 3 years. My dad aligonjeka. So for 2 years, then suddenly passed 2018. Yeah. And then from there nimekuwa nikiishi na my grandma. My grandma alikuwa anatoka hizi side za inaitwa nini? Loitoktok. Yeah, so amekuwa akikuja. Anakuja ananiona na tunakaa naye mwezi mmoja, ya pili anaenda. Then hivyo until now. Yeah. Since my dad passed. Yeah. Challenges za shuleni imekuwa sana perform poa because sometimes naendanga medication na each and every time nikienda medication lazima nisikose. Yeah. Which pia nilikuwa natumia transport kuenda tena nirudi shule. Which nikienda naweza miss 2 or 3 lessons kwa siku so that hizo zingine sitaelewa chenye mwalimu amesema. Nasema nimekuwa na challenge sana. Which normally I have incontinence whereby natumianga diapers. Yeah. So which nimekuwa na challenge sana pia kukaa na wanafunzi. Yeah. Sometimes pia nafaa kuwa na support ya mwalimu sana. Apart from condition yenye nimewaambia nimezaliwa nayo, niko na pia other condition yenye niko nayo which ilianza 2017 mwezi wa 7. So from now iko kwa mguu, which pia niko na kidonda kwa mguu. So nimekuwa nikiadmitiwa kwa sababu ya mguu na kuna ingine iko huku juu. Yeah. So which pia ni challenge kukanyaga chini na kuenda distance kubwa. Ilianza kama kidonda, then ikakuja kama shimo, then from there nikawa tu before hata ni realize nimekuwa hivyo, mimi nilikuwa tu na feel uchungu kwanza, so that at last
ndio nikakuja kujua niko na kidonda kwa mguu. Yeah. Nikakuja shimo, then from there nikaenda hospitali, nikaadmitiwa for 3 weeks again, then nikatoka. After my story kuletwa kwa TV, Pastor Alice from USA alinipigia simu. So from there akatuma her colleagues from Eagles Eye View Show. Waliniletea food na diapers, which imenisaidia pia. Sisi sema no. To Pastor Alice, I want to say thank you for your help until for now, for the money that you have been sending me. Imekuwa ikinisaidia. Chenye mimi naweza penda sana ni nipate at least medication, na kama naweza pata mahali naweza tibiwa, as in this condition, at least kama naweza i-control, yeah, at least kama naweza i-control, niache kutumia diapers, just ni work normally like other people. Yeah. Ithuĩ twĩta Eagles Eye View Show nĩ tũkoretwo tũgĩũka gũcerera Ian Care itũũra-inĩ rĩa Gĩthũrai na tũkamũrehera irio cia kũrĩa na diapers, na rĩrĩa arakoretwo thibitarĩ nĩ tũrathiaga kũmuona thibitarĩ, na rĩu tondũ Ngai nĩ amũrutĩte thibitarĩ nĩ tũcokete o rĩngĩ kũmũrora na nĩ tũmũreheire kĩndũ kĩnini. Rita rĩa mbere nĩ twamũreheire irio na t-shirt ĩno ũrona ekĩrĩte haha, na rĩu ũmũthĩ tũtinoka moko matheri, nĩ tũmũreheire kanyamũ kanini haha. Ian, this is your present. Ũngĩenda gũtwĩrorera kana kũnyitanĩra na ithuĩ mwena wa YouTube twĩtaga Eagles Eye View Show, na kuo mwena wa Facebook nĩ Alice Muchai. Ngai wa muoyo arokũrathima ũgĩthiĩ na mbere gũ subscribe na kũ like. Be blessed.